Sadulur Channel, karita baru na kampung. Anuso bodo, sili asi, sili asu, sili asa. Rodap. Peta Sadulur Channel, Peta Sadulur Channel, Peta Sadulur Channel. Dengan panas-panas kimo orang marahan bola dak. Duit kemananya, bebek adat-adatan tadi. Aduh kumahnya. Yo, jelema nu ngalalewat deh. Aing mah boga hayam, teu boga kandang. Aya duit ya. Asa bobo hangit ya. Bobo si karat ieu mah hangit ya. Nah, aya jelema ya. Ge, Noher, duh, kieu orang aing arek ngeunieun. Kandang hayam bisa? kanang hayam. Heeh, bisa panjirkeun teh? Oh, bisa. Bara duit ya. Heeh, geus sih duitna, tapi kedeng ente nu balanja urang nu balanja. Dinya we balanya lah. Hah? Dinya. Ente we deh. Udah terima beres heuh. Oke? Oke. Hah? Heuh. Sakieu sih? Kabaran ku urang heuh. Mahimu ayeuna. Kabaran. Oh, sakieu. Mahing ke si sana jadi ke. Halo. Oh, tuh. Heeh. Oke? Oke. Tanah tuh cokot lah. Naon prakakas? Oke, kedaguan di dia. Heeh. Siap. Ku aing daguan di dia. Heeh. Ayo. Ji. Wah, mana? Oh, eta. Aduh, Tuh aing ge aya di imah saeutik deui. Heeh. Ieu teh ayeuna heuh. Heeh. Tek sakabaran heuh. Heeh. Siap. Ya. Heeh. Poe tah. 2 poe lah, 2 poe. Oke. Ya. Ya. Heeh. Yuk. Ayo. Nuhun ya. Ayo. Gaweana gitu sing anu nyukur di dieu mah. Jenang kana we lah nama. Dia. Aduh. Tuh, ayo jikara tuh, koin samperkeun ah. Mang. Mang, kenaon? Hah? Kenaon? Nyen kanang maneh. Goblok. Ya aing keur naon sama. Masih mana lang? Di ditu. Di mana itu di ditu? Di ditu. Di mana pan ditu teh loba. Di ditu. Di masaha. Di hareup. Oh. Bang, pangjukan Palu tuh. Di mana? Eta di dia. Dua tuh Ih, tai kucing. Mana ih? Aduh. Gila ih. Iya, aing. Iya. Taya tah. Asa biye-biye euy. Gagang Palu teh. Goblok teh ucing. Kenapa, Mang? Goblok teh ucing. Goblok budak teh. Jadi tah sokot Palu diberi teh ucing aing. Rada mangrudet atuh budak rudet. Duh. Pantesan ku barudak digitukeun rudet budak teh. Mau beres-beres ieu. Aduh, pegawean teh. 346 menit kemudian. Karena di dia ngeunaheun ya. Daripada di mana rodap. Ini orang telepon heula. Halo, Bebeb. Ya halo. Aku dipangkas. Oh, kamu udah dipangkas. Ya udah tunggu, aku ke situ. Kiu cewek. Mau kemana nih? Mau ke sana ke depan? Ingin duduk dulu aja sini. Emang boleh duduk? Boleh dong. Oke. Aku duduk ya? Iya. Oke. Boleh kenalan nggak? Boleh. Alipa. Uzbek. Oh, Uzbek. Iya. Kamu rumahnya di mana? Itu di bawah. Di bawah deket kuburan bukan? Iya. Aku boleh geser nggak? Boleh. Kamu apa sih pegang-pegang mulu? Emang kenapa boleh geser nggak? Gak mau ah. Gak boleh.
Kamu tuh rumahnya emang di mana sih? Itu di bawah pokoknya. Oh, dekat kuburan. Iya, kamu mau Pantesan bau kembang melati. kamu itu mah Boleh geser lagi gak? nggak boleh Boleh geser lagi gak? nggak boleh Parah banget nggak kamu. boleh Pantesan bau melati. nggak mau Coba geser lagi. Maafin aku, ayo berdiri lagi. Aduh, jatuh. Maafin ya. Udah duduk lagi aja. kok kamu Men. Apa? Ada si Usnul juga sama cewek. Ah, gak percaya. Orang tadi udah janjian sama aku. Bener, itu di Pangkas. Masa? Iya, ayo gerayu. Ayo coba. Tuh, lihat tuh sama cewek. Oh iya bener. Samperin nggak? Ayo. Kan bener. Karena rasa. Oh iya. apa sih kamu Ayam bebek. Oh, jadi gini. Di belakang aku. Enggak, ini mah baru ngelewat tadi, baru kena. Gak usah bohong kamu. Bukan bener. Kata aku Mau mendingan terus sama kamu aku. dijadiin selingkuhan. itu cowok kamu yang kagak telan rel aku Kegatelan apa kamu? Kapan pegang-pegang dia? Enggak pegang-pegang. bohong tadi tangan aku dicium Tuh kan bener. nih Dasar gatel lu jadi cowok. Win, bukan bener dia mah selingkuh aja. Iya emang. Mukanya muka itu muka selingkuh. Selingkuh kayak muka kamu gatel aja. Bukan bang, mukanya kayak yang selingkuh aja. Iya emang. Terus aing. gatel kamu Kamu juga gatel. kamu cuma ngelewat Mau terus. Ih, lewat-lewat apa? gatel aja itu cowok kamu kamu siapa sih Berang-berang ribut wae. emang kenapa Ayo tuh mangkat. ini nih kamu Ayo berangkat. siapa? Kemana Kesana ayo. ya udah ayo besar cowok gatel Ansip, aduh. Dia. Lip nuhunnya lip ngebantuan aing. Siap. Tapi duitnya aing hareudang. Soalnya aing hareudang kieu parah dewe. Aya kalem. Hang bara. Kana. Naon sak kieu kurang tuh. Yang bareng. Ah, iya non ya. Non. Siap. Sok kan. Engke deui nya. Awas ya. Ah. 346 menit kemudian. Jangan pegat tuh, paling udak ah. Ngenah panas-panas gimana orang marahan bola dak. Kedeng kurang kait teh ulina. Itu dak. Lalean pegat dak. Ayo udah. Hai dak. Menangkeun. Dak itu sorry dak. Dak cowok dak. Woi mantap dak benak dak. Wah, menang. Enggak soekeun lah. Goblok. Jangan tolong. Udah. Baik, kebuatan. Anjing, guys. Beberapa saat kemudian. Iya kunaon nya colokan teh. Kudu dibenerkeun ieu mah. Benerkeun heula ke deh. Rese deh. Cobaan. Geus nolok can ya. Oh, geus. Casan deh nyobaan. Nanya. Cobaan heula ieu mah coba-cobaan. Power aing pakai setrum. Oi, onten nih. Mang karena mah. Nah, keur ngabenekeun ieu tah stop kontak. Cobaan tuh bisa-bisa tuh tadi. Aing nge-solder tuh panas di lila. Ini udah dicabak bego. Entar teu panas. Boloon. Coba. Nyobain. Iya, apa ya? Gimana? Casan iya coba. Ngecas bisa tuh, mata. Kita coba. Coba Dan. Oh, Dan. Tah. Ini geus panas ya. Cobanya. Encan. Tadi panas. Coba. Tuh bisa deh. Mang ning tuh bisa Mang. Ulang ngopek eta cicing. Digerak kurang. Ulah Kurang ya. coba. Astagfirullah. Ayo power deh. Powernya turun nih. Maaf ya. Iya. Astagfirullah. Aing ge sama ulang ngoprek. Sebenarnya oge ngeus tadi. Gedeng coba.
Aing mah. Aduh. Aduh. Aing ge ulang ngoprek ya Allah. Tolong ya bantuan. Konaon bang. Bantuan ieu. Berat. Sini Asli. guna kiki. Iya, Kuna. Si bolang kasutrum, banget na hidung kasutrum. Iya, Kasutrum. Wajib. Kamerakeun yuk. Sadul Ayo. Ka ditu bawa, ayo. Ayo bawa ka ditu. Bawa ka ditu bawa. Kalinya yuk por pae. Heeh. Terus pae mah bapakna yuk. Pon yuk dosa doang berat, yuk. Aduh, berat. Ini jalan mana Kang Nino? Heeh. Orang ngicingkeun. Cuk urangnya tadi ulang. Ayo orang cicingkeun teh dirinya teh ditis. Orang ngicingkeun gue. Dia mah imah tang yang yuk. Di mana? Tah ieu teh nutis tah. Tah nutis tah. Tah ieu. Cicingan di. Gedeng. Dengeuna deh yuk. Beo nu nyaun. Ulah makan ka dieu. Mulahin bebeja nya. Tuh mulai bebeja ka bapana angkatkeun. Beo nu neangan Oke mainna teh ya. Ayo. Kabur.